ukagela
ngokuthi nawe makujolwa ubanga nalabo abantu abajolayo nendoda yakho ikhona lapho ibangwa khona nawe usudum futhi. Bantu babebanga amadoda abantu abakhulumana ithi kubangwa amadoda nawe futhi khona lapho ubanga ubongani nawe ubuthaphutapha khona lapho emsebenzini wadumala usawuda mawusuthi uJesu bakuza ukuthi kanjani ngoba nangu sibongile sibangana ubongani la endlini abuye usawuda bazalwane kutshela makhelwane abuye usawuda akuhleni khona abantu bathi basindisiwe ubona ukuthi kudum man kudum nokusindiswa kudum yonke into idum ubona ukuthi ayikhona usawuthi uphelile kunjalo usawuthi futhi masekuphela wona awuzi nesenkonzweni ufika late ulala ungathandazile uvuka ngo-12 ubuka laba bantu